Osobe sa invaliditetom su u posebnom riziku u vanrednim situacijama kao što su elementarne i druge nepogode i katastrofe. Da bi se povećala njihova bezbednost, potrebno je podizati svest građanstva i samih osoba sa invaliditetom o načinima reagovanja i spasavanja. Kako osobe sa invaliditetom predstavljaju raznoliku populaciju, oni imaju različite kapacitete i potrebe. U skladu sa tim, i reagovanje u vanrednim situacijama mora biti prilagođeno različitim vrstama i stepenu invalidnosti, zdravstvenog stanja i uzrasta. Neophodno je da sve informacije o sistemu zaštite i spasavanja budu dostupne svim osobama sa invaliditetom u njima pristupačnim formatima i tehnologijama. Posebnu pažnju treba posvetiti obuci svih aktera u sistemu zaštite i spasavanja kako bi mogli da pruže odgovarajuću pomoć. Potrebe osoba sa invaliditetom je neophodno imati u vidu i prilikom planiranja i sprovođenja programa rekonstrukcije, uzimajući u obzir standarde pristupačnosti. Neki od osnovnih principa ponašanja u vanrednim situacijama su: ako u vašem neposrednom okruženju ili među ukućanima ima osoba sa invaliditetom, bilo da su slepi, gluvi, osobe sa teškoćama u kretanju, korisnici invalidskih kolica ili osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, trebalo bi znati da će njima biti potrebna dodatna pomoć i unapred planirati ko će im i kako pomoći. Neke od ovih osoba mogu živeti same, bez drugih ukućana, te bi bar neposredne komšije trebalo da budu o tome informisane. Razgovarajte sa njima ili njihovim zakonskim zastupnicima o mogućnostima pojave vanrednih situacija, kao što su požari, poplave, klizišta i odroni, zemljotres, tehničko-tehnološke opasnosti, nuklearne i radiološke nesreće, terorizam, neeksplodirana ubojna sredstva, ekstremni vremenski uslovi, kao što su ekstremna vrućina i toplotni udari, ekstremne hladnoće, snežne oluje i smrzavanje, mraz, oluje i udari groma. U vanrednim situacijama, ukoliko u domaćinstvu postoje osobe sa invaliditetom, obavestite ih o tome šta se događa, posebno slepe osobe, i dogovorite se sa njima kako da im najbolje pomognete. Ukoliko pomažete slepoj osobi da izađe iz zgrade, uvek joj opišite pravac kretanja i nemojte je vi držati i vući za ruku, već ona treba da se pridržava za vas. Osobama koje su slepe opišite šta se događa, a osobama koje su gluve napišite kratke informacije. Ukoliko se ukućani sa gluvim osobama sporazumevaju znakovnim jezikom, komunicirajte sa njima na isti način i u vanrednoj situaciji. Prilikom organizovanja evakuacije treba proveriti da li osoba može da se kreće sama uz pomoć druge osobe ili koristeći rukohvate, ako u zgradi postoje. Za osobe koje koriste invalidska kolica, važno je znati da li su mehanička ili elektromotorna i koliko je osoba potrebno da bi se osoba u kolicima bezbedno iznela iz zgrade. Poželjne opcije za evakuaciju ljudi sa smanjenom pokretljivošću su horizontalna evakuacija van zgrade ili horizontalna evakuacija u drugi bezbedan prostor. Ako to nije moguće, isplanirajte unapred način spuštanja i podizanja osobe u invalidskim kolicima. Koristite njihova kolica ili stolice ili kolica za evakuaciju. Ukoliko sami ili uz pomoć još neke osobe spuštate osobu u kolicima niz stepenice, ta osoba uvek treba da bude okrenuta leđima u odnosu na pravac kretanja, jer inače postoji opasnost da ispadne iz kolica. Ukoliko su ona nagnuta, u slučaju vanredne situacije, prvo obavestiti hitne službe, policiju na broj 192, vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193 i hitnu medicinsku pomoć na 194. Prilikom pozivanja potrebno je da se predstavite i naglasite da ste ili osoba sa invaliditetom ili neko ko joj pruža pomoć. Dajte operateru precizne podatke o stepenu ugroženosti i potrebnoj vrsti pomoći. Generalno, imajte u vidu da svi saveti i uputstva koje se odnose na odrasle osobe podrazumevaju da se ona odnose i na osobe sa različitim vrstama invaliditeta. U većini slučajeva, vrsta pomoći i način evakuacije biće slični kada se radi o ovim posebno osetljivim grupama, tako da ih treba zapamtiti i koristiti u vanrednim situacijama sa odgovarajućim izmenama primereno vrsti vanredne situacije.